ni wirigiro boko mutegerio WeruTV kimya yaku kiabugi na kinya Saturday ku nenderete bwega ngakwata ogeni kirimo bango Twarie Uma ugwatanirite na oni gasorori ga Meru na Priscilla githenji ndene ya studio ngiate kenurari na gita rire gatutombere kuthora twetirimana Saturday rethira ndombete kwithirwa nkigwatirwa ni makena wa matiri lakini ntuko ya nado tukumba kwithirwa twetirimana na moro tojo ntuko ya nado tukumba kwithirwa tukiariria mantu jegie dawa ya sponsor imbi nonto ndategera nkona ari baraba inge batakwenda kugurwa ntuko eje nte kumenya imbi na thina lakini ntuko ya nado tukumba kwithirwa twimenya imbi na thina nonto ari baraba inge bariuga ikaba bethro bena sponsor nkurukie bethro bena vijana kana antu babethi bantu kweje nte kumenya mutegerio WeruTV moni jakwije ku nombe kwithirwa ogintumira SMS gukurukira 40321 ukomba kwithirwa ogituma moni jaku ntuko ya narwa narikana moro tojo ntuko ya narwa ni dawa ya sponsor imbi sponsor ni antu baraba kumba kwithirwa be sponsor ari baba nini akuru baraba na mishiao nenya ekuru baraba na mishiao na bakumba kwithirwa bagitania na twana toto tonini ntuko ya narwa tukomba kwithirwa tumenya nkuru ki kuhusu antu baba bagwetwa sponsor na ntuiro rietu ari kumba kwithirwa rietumirwa na ngakuwa togeni sana kiri mubango Twarie Uma mam kimbia gaku gakaria kira dongi wono karibu sana mwathani mami amen no bugi buru kabisa no ntubwa Jesu mwathani no noketie nkureko na miathiri buru amen karibu ntuko ya narumbe kwithirwa ogitutara asante sana na anto ntuko eji bariuga anto ibokira kugurwa twire niki ari baraba ingi bokira kugurwa bagwita kutharia nja shida kimwe azururiga ngucokeria mwathani nkatho nyana ntuba kwithirwa atukinyithitie gita riri na tukario utukari bwa mbere nkageria kukwira ati kiria gituma mantu ja maingi ja karauju mbere ara kuma kaumo murungu uri atumbite na kinya ki Biblia ni ugage kauga ati muntu nagurwe imukuru kana imuthaka wa gwithi bwawe ketheri mwana mwari nagurwe imuthaka wa gwithi bwawe ketheri mwana muthaka nagure mwari wa ndukieo kwou kinya kwithirwa kinyite to an extent gwito so sponsor na imukuru puga pengine wandukicie the imakosa ja manene muno okay na niki ari baraba ingi bagwita gutwa akuru baba bakuru niki botiga vijana kana antu baba babethi bagetochwa akuru bakuru bena nja ciao niki mbere makwe makosa turi aciari tukuthithia na tugerese tujo kinyangerekano ya mwari ari college ugo kethira gwe muciari ugitire bici utienda kumenya kethia mwana mwari gwe gintu kingi akenda na mwari uria na aretere atirimana na antu bangi baba ingi ari nthaka na ari bakwithithia nkuruki bara bamenyeri ni aciari bao no kuona na ndi gasururi gaje ujo mwari ujo ategera akona nganya no wanyuma kibangi na nakwenda kwithirwa pengine avaite chaura muchoro wa avaite na kwenda kwithirwa ina makeups ciagwe ciekongana ujora bangi bakuthithia mwana ujo na agitiro fees na ego ngarama ri aegwa gantu kanini pengine mwana netira athiria mwana ura akathithia atakenda omba kunkara chaure ongi ura akari kana kenda omba kungwana na babangi ukona mwana ujo akaenda apu gwita uswanto murume uroka mwambesa cia kumba kuthithia mantu jarate kumba kuthithia kana cia kumba kugura into bira turomba kugura na tubesa turara egini aciari tutukai ku turi aciari itukuthithia number 1 makosa ugo kaeja mwana tubesa umuthimirite umenye mwana ore akinyire irasima akenda ukarata bangi ku ugacururiga na njire mo turi aciari bautu itutugufeel no kuona onenkere mwana mbesa itekungana lazima akachwa mbesha ingi kenda omba kungwana na bangi na kenda omba ukara maisha jeguru otaure acore bawe bagukara na mama ukiariria mantu tegi aciari ukiuga aciari betu ibombete kwithirwa beremerwa kiri untu bwegie rire ari betu beikirwe skuru kana university mam ugwe rire wiketie tuge na rwo wikire mwana oku university mwana oku mwike university mwana oku nethairwo ijura muciari wakari niki ari baraba ingi bate kwerewa uni maybe mpumete nje ti uchumba maybe babo kwati umba kwithirwa improvide kiratu kira kino ore ongi kwa ntu tomba kwithirwa tugita no school rera weta school maybe secondary school weta secondary school era watiri rikana umete nje nwenka
Rikana iwenka kiwije status e muchiari oku. Niki ari baraba ingi ba university batujo kionto bubu. Ukeja gutegera bwa mbere mwana akamenya kuma nja gasururiga atirikana nteto cia thinere inara nonto niki arenda gukara ari na standard yotera babange acore bawe bainayo nukuona kwa hivyo nande mwana ucio thaire ari nara university kinya atenda kinya kwaria story cia nje ona ara ina thina hapana akenda kuonegwa ibangi high class. Yes ara high class nukuona nani kwa hivyo kinya muciari uria no ethiro nya provider lakini mwari uria akaithirwo ati kunganirwa nukuona akenda still higher nukuigwa nonto mam ndategera kwi ari baraba ingi betere university nyina maybe amutumira mbete cia kugura iratu amutumira mbete cia ngu amutumira mbete cia everything lakini mwana uria atumba kwithirwo akinganirwa bana atinganirwa na ndi ukeja gutegera baba ingi ikuria kunganirwa gasururiga nonto mwana ucio nabati kunganirwa ikiria muciari ogwa munengerete nonto bakwithirwa muciari teka kwina ndi akuregaga gukunenkera ya kungana omba kwithwa muciari ucio tafisi ni gwe gwitwe ye nyingi nukuona na muciari ura naciumiri ari afisi yethira ugwe na kunenkere kigwango kiria utega kona aku gikomba gugusukuma nukuigwa mwana orete ari gekunganirwa kagacururiga muciari uyo akaigita kinyama na pengine athithite akathithia kinyara mbe nukuona na ndi muciari ucio ri kaka athithia atia mwari uwe na warenda kungana nona bara by class nukuigwa nonto niki ati kwenda gutangaza thine ire rimbi iri kwao na arenda ba obu nonto itokaraniria na ba obu pombone ndi muntu high class just like you nukuigwa bakorerwa musamo jura you guys to west home is the best na ndi akarigwa atiri tutinganene nukuona mwana ucio akarigwa tutinganene kinya na anja bukuma burithirwa tuburenkerete to our best nonto ndi nama uti muciari ima withairwo atigina gantu arega kunenkera mwana ogwe akara na njira iria endeki akara nukuigwa bautu turi aciari twithawa tuthithitie to our best nukuigwa no ti ungi twithawa tutigaritie na ndi mwari ni witire na ara college weta college nuigerwo kokara utabara bangi bako eba maisha jeguru nukumena ndi nte gutethia ndi muciari kanga akwa metho gacururiga nonto na ndi nte na bakuthithia okay yes aya na tukiendelea mamu mantu tegie sponsors akoro baraba ingi ntuku izi bari ugo ogwa gasururiga tukiariria mantu tegie mpango wa kando na tukiariria mantu tegie sponsors batwe kintu kirobwiri kumenya ti batu tutwa mpango wa kando ntuku izi ari baba ibaba kwejo tutwa yani na kiro na ndi ku akoro ibaba gwita gucuwa nonto akoro bari uga atiri yani ari bari uga na ndi muntu ure othondeki ugo we mwekoro nja yaku ugo uri menyera mukuru oku wa muthithiria mantu ja kathongoma kukethwa kethingu mubasire buthongi aumire nyomba thongi naja uzo no mwererete mwankarika anchamba nukuona na ndi akiuma garuka okweri na kuonekana thongi njirere nukuigwa na ndi arebara nabo bariuga na ndi uwo thondeki nwetu kwenda nukuona ovuichi makosa nonto ugwe ntuku imwe ugwo kanindi kugurwa ago kenda mukuru oku ajo kwi mwari ungi kio kiuria utenda na ikio mama ntuku imwe kiri mtandao kiri Facebook kwi mwari muombeta kwithirwa agipost gintu andika atiri yes woni ndenda ndagurwa menyere mukuru okwa ethirwa thongi anto bamutega njirene bamutamani ungi eja nthiguru au andika atiri baba bathongi na baba bathithitwe bwega na baibo tukwenda na ibo tutwa na ndire ukira nkuri gacororiga na ndi gwo imwe kuru nja gwaku ugo thondeke mukuru oku na thongome kabisa uria no ikara akiugaga ugo kuthondekwa nwengitete ate nwengwenda na ndiri katukarega kumenyera akuru betu mami okwa kenda ari batijukia mwekuru ukamenyera mwekuru mukuru oku mwanka gutirio nukuigwa
na kire tukageria kuthithia turi ekuru ukamenyera mukuru oku to the maximum ende uturie maruite na mbere kumurombera no ntugutingara ningi na Priscilla twariria mantu jagie kuromba no tuturariria mantu jagie sponsors antu bamwe bariuga atiri ekurubara baingi bariuga tukaromba turombe munkari twiromba murungu atikuya maromba je tukana no kuona kuromba ikuko bateri kuromba no kuko bateri woni urampomba kubera nkabera atiri ukaronoka ugo ikuromba ukuigwa ukaronoka ikuromba murungu atenda stifinye maromba no kuigwa na ugo gomba kuromba ukona jeka ukarakarire muno murungu ate kuigwa kankuire mware obaba maromba yani murungu ukendelea kuromba ukaronoka ikuromba ntuku imwe murungu agakuigwa aya mutegerio WeruTV ngakwiribwaga sana no ntuba kwendelea otegera mubango Twarie Uma na woni gasorori gakamiro na Priscilla githenji ura wendene ya studio ntuku ya narwa ikana moro tojo ntuku ya narwa turariria mantu jagia sponsors no tutwategera turiona ari baraba ingi bate kwenda kugura baraugera ikaba batigane akugurwa kabisa baraba ingi bariuga ikaba kugurwa gotiganwa kubombe kwithro bagitira kurubaitha ntakumenyethera jo ijumutindo jara bakwenda kana lakini mami ura wendene ya studio Priscilla githenji akomba kwithro agitwira ikana namba SMS ni 40321 tuku ya narwa nombe kwithro gituma mataro jaku kana SMS ukomba kwithro gitura maybe ntuku ya narwa wena thina na no kwenda otethu aja kirimu bango jo tutharimwe umba kwithro gitutumira SMS gukurukira 40321 na mama tukiendelea igitumi giko kingi giotumari baraba ingi bagira sponsors ukeja gutegera mbere mankera ari atiri mbere tukinyamu nkera ari bagakira kugurwa ugo gurwa no ntu warega kugurwa werigira sponsorship iri ntuku imwe ikathira no ntu teka bo atura bo endene amukuru waitha ukuigwa ugo ntuku imwe ucore bura bukathira ugo bukirire gitare ya bukathira ugo gatigwo ri gicokio niki ndukienu tayari nionere bangi negura nago pengine bale jaba kuria friendship ukarega no ntu wina sponsor no kuigwa ko ukirekirio ugo ri mwari kurwa gitare akuririo the right time na wite nambere kumenyera mukuru oku no kuigwa na kumurombera no kuona no ntu warega kuita nambere kumurombera kinya wageta nai ageta nari bangi ko the best thing ari bugakira kuguro no kuigwa no ntu tiri otinindi kuguro ugikinye gitari ure kweja kuguro ugo gwakurira kurukwa yani ndukienu yagura na yathira ugo keja kuguro kinya ni anto baba kuru no ntu ugo nandi no kurukiro indukienu ko kira mpumba kwa device yana bari kambera kurwa the right time no kuigwa na weto menyere mukuru oku na wite na mbere kumurombera na murungu ako abutete na agakoria family kuna njira yagirite na tukiendelea ko ntu bonge antu bomba kwithoro bakiuga ibubu tumari baraba ingi bomba kwithoro bagitira sponsor bakauga ari baraba ingi batikwegwa mataro ne aciari bao kinya buno bwithiro burima no ntu keja gutegera aciari baingi ibarekaniririe na bao bari na kinya bandaka no kuigwa no ntu nandi ukeja gutegera mwana umwari thaire agedwa standard 8 netere form 1 eta form 1 kumaniria ugo kinyeja rutha ugo tegita nai na ana baku ugo wacietherie mbise no kuigwa oteta imuciai pengine oroka kuma utuku weta biashara ni ciaku ukeja na mundu kaire ana iba mamire no kuona ira ire ko ugo wethere na time na ana baku kendo bathithiria counseling kwa hivyo aciari bati kwithirwa bakiona time cia ku cancel ana bao kwithirwa imwe muciari omwe kuru ona time cia ku cancel mwari oku na njira ira yagirite kenda kinyeta na aria mbere akombo kara na njira yenjega na akamenya kwe undera go imani kethiri mwana omuthaka amenya kinya kuma nyomba aja mwana omweja kwa nthaka au mara ugo uri mukuru kana uri the ona time cia ku cancel mothaka oku mwire babo kwa kukaragwa uju no ntu akika baingi bari ura ikwaga kumenya kana ikwaga muntu okubagitate wakubera
na ndategera mami bado tukiariria mantu jaigie nikiaria baraba ingi bagwitira sponsors urigwa maybe antu baraba ingi baruga ari bamwe kinya ibo support ne aciari bao bomba kwithirwo bagitotharia nje ciitha bagira mukuru uria thongi ukaigwa muntu akiuga uni mukuru uria no ankwenda nyina amwira mugire no na ontu nyina na ije mware uria ethirwe na mpango wa yani ethirwe na sponsor uria twinto tuande tura mware akomba kwithirwa akiona tukomba kwithirwa tukija kimbi maybe kinyina kana kiri aciari Saitani ashindwe katika jina la Yesu. Muciari, that is very serious. Ukeja kwithirwa kweli muciari omwe kuno ogwatie kinya mware okugwita gwita yani mware okugwita kutonyera nja either sau imeya kinya kimetho nja Mulungu itu imeya ja mathuku muno na aciari buru turi aciari itubati kumbie buna njira yagirite no kamenya nja ire ugwikira mwari waku inya eta kutharia ico ndo ijieku ima no kuigwa na ugaciuria atiri ugaciikira irato ne bia mwekuru uri okuthariria nja ugaciuria ugwari akethire yu ni nkutharirwa ri ni mbigwa atia no kuona kwou muntu naciikaire irato ne bia muntu uri na kinya wewe mwari ugaciuria atiri ani riria nkagurwa kukeja otwika kwina muntu ukeja kutharia nje kwari uni mbigwa atia umenye ugaeta wiciuria kiuria kiu wacicokera no tenda gwita kutharia nja itha na kwe mtu mo otumba kwithirwa agitumba SMS lakini mbere mithoma mutagerio WeruTV ngakurikene namba SMS ni 40321 nombe kwithirwa agitutumira mataro ntuko ya narwa maybe ntuko ya narwa we na thina na no kwenda mami Priscilla githinji omba kwithirwa agiotedia tutumire SMS gukurukira 40321 kana mubango ni Twarie Uma na nkomba kwithirwa ngitegera SMS mamwira tiomba kwithirwa chikinya kwe mtu mbera naitwa Doreen naitwa Doreen nikiwa nai. Mimi nina mzee lakini nashinda moja sahi. Akona mpango wa kando. Na huyu dem akona mimba. Yes. Nifanye nini jamani? Nisaidie. Doreen ukaigua kinoga. Ukaigua kinoga Doreen. Rombera mukuru woku. Na wire mwathani ndakuromba atiri baba. Muntu uyu mwathurane na ndemu ici ndemu niyo ije na aria geta na mwana ogwe no nto akika mukuru ucio no aku mukiremu no kuigwa no kaigwa kinaina abati ku mukiremu no nto no agwe no getikiria gushare mukuru oku na ine mbodios keke na rege strongly nere mwathani ndakuromba atiri mukuru okwa nti kwenda tushare na muntu ungi na mwathani akamwita ki muntu amen na tukiendelea bado atombe kwithirwa tukiendelea na nikiari baraba ingi bakumba kwithirwa bagitira sponsors ndategera antu baraba ingi bariuga ari bamwe don't care yani bauga we don't care urona antu bobo ukarita yani ari bamwe batejala bauga we only live once not twice we only live once na wankwire don't care itituraga nukuigwa ibarikane atiri kwina Murungu uri okumbite na Murungu ucio ati kumbite ikenda gwita kutharia nja itha Murungu ucio akumbite ugwo kenda wa patient mwathani akuretera kethinda kere gukugura ne kugura na njirira yagirite nukuigwa ati kumbite ikenda gwita kutharia nja itha ugwo kuigwa don't care kankwire gacururiga don't care okeja gwita kuringa kibara Murungu atiringa iro kibara itu nukuigwa ugwo ageta atirimane na murimo nukuigwa o rita kwiyindi okay na ndatagera nkona kwi mtu mo mbita kwithirwa agitume SMS akauga atiri ari baraba ingi bakumba kwithirwa bagitira akuru batoka kairi withine bo maybe bakara sponsor maybe bakareta sponsor maybe miaka 5 yes batokera kairi kiantu baba babethi atumba kwithirwa gikarania na muthakore muntu naramenyeretie kuria yes withine bwa wokuru ne bwa na go sponsor na mbese inyingi na ndio urona untu bubwata untu bubu tibugi no untu bwa mbere ndigitumire mbera ari atiri ara kabere ndabera
irererie kugurwa imuntu ogwithi bwaku nontu bwa mbere umenyerie mukuru umenyerie mukuru mbere no umenyerie guikagwa kirasi kieguru kinya weta kujukuro indu kienu utiga gwonganiri na inyanjera akaguru agacururiga ate karorika nontu niki amenyerwo ni akuru baitha maisha jeguru no kuigwa amenyerwo maisha jeguru na ate karonganirwa kutotosheka no kuigwa ikugo ko sinteto icionde nontu gwe mwana omwari ikeja kwithwa no konganirwo ikire aciari baku ba ukunenkera na oka patient gwetera igita ria kuria kugurwa umenye utotonya mitego neji utonyere mutego nejwa kwekwa ni sponsor umenye ugo geta na mbere kumenyeria mantu jeguru kinyerire ukarogurwa imuntu ndukieku utenganira njere na tukiendelea na mantu jege sponsor ndategera nkona SMS ikumba kwithirwa igikinya ko wingi muno lakini mam kwigento akuru bakuga bakwendelea kuga bari ugatiri reo kwariria mantu jege sponsor batwire totogwa ni ari yani ambo bekwithirwa nkimikira uria rira mukuru kana sponsor atombera kwithirwa kiumbwa eja kugambwa ali mwari mukuru no bateri weta kugambia mwari na ndirira mwari atira kugambia mukuru itha akoro bakauga batu tutumba kwithirwa twi resist kana tutumba kwithirwa twirega no tutombera kurega me abatu tutumbi kugambwa ari bo bombi kugambwa na barega na ndia unaku ugo uri mukuru mukuru no bati kumenya bwa mbere no gurire mwana itha na wina wenja kwenu nukuigwa no gurire mwana wa itha na wina wenja kwenu na mwana ojo omugurire ari mwekuru waku uguthaire witire kumaria mari jaku weta gwika sponsor ome omba kwithwa kugura mbinya tubeca to kugura kanyama kaura ni sponsor no nto nukwenda nago mukuru agwika atakumene ugo kenderea gutumira mbeca gi sponsor nukuigwa nago ana baku na aria bari kaba kuria thina nukuigwa na baita mana agwika of course sponsor kinyabo wamba kwithwa we mukuru we na nyari baku obanduki yari babo gwika nukuigwa nago na aria ibekere akuru baitha ukona ora bautungira mirimo ko una njire emwe kanengi ukonera murimo joja gwaku niki ugwe entertainire ontubure ukuigwa ugwe entertainire gwe mukuru no ntu no ambiririe gwika sponsor ana baku na aria bari nagwe bakenderea gwika sponsor kinyabo no ntu mbesa tayari icio utumika ki sponsor bangi ugo tujukia we mukuru unenkanira mbesa kire ana baku bakara comfortable batikeje kugia tamaa yambi tamaa ya kurubaitha mbigo mumiro akiuga atire karoga kundi yako kana karoga kundi yako rongi ikoga kundu ako na konga ongeri na nde maybe ko ya miro bamo bamba kwithora bakiuga endera ugo ukamata maybe imwaro itha kana mwana ithangare ku ugo we sponsor ukamaka wona ntukwe mu ku akamati that's the thing nunkwenda gukwira unandi ugo rira mukuru ukuthithia jara ukuthithia umenye kwebyo kwandira ana bako kwanda mbeo no kameketha ugaketha itu mukuru ugaketha no kaigwa pe watua guketha no ntu wandire mbeo iriku wandire mbeo iji ngakwara ngakwara ibaga sana mutegerio WeruTV no tubakwendera utegera mubango Twarie Uma na uniga sururiga kamero tugwatanirite na Priscilla Githinji ikana namba SMS ni 4032 na ntukwana ndo turariria mantu jage sponsors na ndo twamenya ndawa ya sponsor imbi last Saturday ibombera kwithwa bemenya ndawa ya mpango wa kando ni nini ntukwana ndo tukomba kwithwa tumenya ndawa ya sponsors nimbi na tukiendelea mpombe kwithwa ngitegera SMS ira chomba kwithwa igikinya na Lucy mimi ni mpango wa kando na tuko na mtoto na baba mtoto ananinunulia ploti anijenge and advise me please kuna shinda kwina thina na ndi ugo kethia wina mpango wa kando ri kethia ugo uri mpango wa kando ri kutina thina na wena wetikiria wati kurega atirauga misi mpango wa kando we mpango kando netikiriria mimi mpango wa kando na inkugurwa ploti ni thio mwana ambakira mpa advice
aya advice ni ici ruse kirenga ngakwira atiri mwari umenye ugo imbeo wanda yana baku nukuigwa mwana wojo boshiere imbeo boandire tayari no kaigwa pinch yani ukaigwa ginya ukigwa murimo na maybe igitare mwana uri akinya ethru mwana muthaka ethru mwana mwari tiango gitukiria mama maybe wojo akiuga maybe ni mpango wa kando tekumenyethera naijethera ndenda luciombe kwithirwa gitu text kaire atwirethera naiji mukuru we nagurene kana mukuru wagitania no nagurene kana atagurene kiyo kyo kwenda luciomba kwithirwa gitu text no ndo twire mpango wa kando mimbi aere mpango wa kando atije no kuona na ndenda luciombe kwithirwa gitu text kaire atwire atiri kana etutumire sms atwire atiri indaije kana ataije kenda tumbo mwadvice kimwa keja kwithwa naiji amenye kiboko kya murungu kire iguru ryawe nukuigwa na kinya indi agakirwa nyomba iyo aijarishi nyomba na kiroburu na inya mwana ibamenyere indi amenye kiboko kya murungu kire iguru ryagwe kwe mtu gwetwa Solomon gituma kumantere tiagia kibwaga sana ntupo kwithirwa tegerete mubango jo Twarie Uma ambira twendene ya mitambo inyethira thank you sana ibwaga sana konge okuga young girls scream that young men disturb them most when they visit bed, but old men oh my no ibwaga sana mutegerio WeruTV no tuba kwendera tegera mubango jo Twarie Uma ikana gututumira SMS gukurukira 40321 40321 na tukiendelea mamna SMS andoma ndona kwa ntubo tutumire SMS ni sawa tukomba kwethera tuibatedia baadaye off air ndira tukethera tu off air kwa SMS imwe tutomba kwethera tukithoma aya na ndiri mam tukiendelea ari baraba ingi bari ugatiri no tuba gwetira sponsors ndakabana ndi baregere kwa responsible bakwari atiri nikimbwiri gwetwa ogoro imuthako na ndi ukethwa ati responsible ndage mwana wati umuikia skuru ndage mwana wati umugurira kiratu mwana athongomekira responsibility iria muthaka ije ibateri kwethwa chichi awe ichiorerie na ndi komba kwethwa ngita ata kugurwa imuthaka well kwena sponsor somewhere uroka agurira mwana kiratu agurire mwana nguo andire nyomba na ndithirie everything thina no ni are kana inthaka kimwe kirankera anabari kankabera atiri nja eteakagwa na ntuko imwe nje eteakagwa na ntuko imwe na thaire ugurirwe na wagita twana twaku ugo nubati kwa patient boga shwabu baire no ntunande ituko bite nto murume wenka ke uthunkuma mukana athunkuma na nya muntu murume na athunkuma etera nukuigwa kinya gwomba gweta ukagurira mwana kiratu isasawa na kinya nto murume uno ete akagurira mwana kiratu indi teka ukaruma kume iguru rimwe ukinya ndiguru uga mwana ina everything nukuigwa mwana yeta nambe kugurira gintu opore pore mwanko kona mwana kwena kila kitu nukuigwa indi nandi nathugani amenya atiri sponsor akwenda amugurira kila kitu amenye kinya wete kaciari na into bibi ima nukuigwa gatuite kwoguo ugo ri mwana omwari ukomerie kimuthaka wa ndukeku umenye mwathani akabutharima na ugo wakaraja uri okwenda go sponsor one day mwathani akutharima na uketho ina kila kitu tunaendelea mimi niko na sponsor most na ananipenda mimi niko na sponsor na ni source yani ako na pesa kuruka na ananipenda sana na amenibaia gari na ako na wife home so sijui nifanyeje your advice please yani ndenwe we na wife kolega na na sponsor aina mwekuru sawa na ndimbere mawere akagurwa tugelese kagurwa na ndi muthaka fulani akethirwa ina nja yakwe wenda wari ugatiri ena mwekuru nena sponsor ngi no ntunde ona into murume ena sponsor ngi urio muguririte ngari maybe na de sponsor u imwekuru obvious tumutethia atia
we agona bwa na mwekuru ena mwekuru lakini ena sponsor onge imuthaka ena sponsor onge ro muguririte ngari yes na kila kitu na mwekuru uju ena mbesa lakini rika no ena mwekuru we tumoya device ni atiri katukamwira umenye no kiboko ke murungu kiri iguru riawe tiga ngari agwitithia tiga into akamunekera na mbesa nambi umenye gwina kiria akugurira ana bagwe no ntouga inanja tayari inanja na ina katwirigira ina indi umenye nandi kiu kwe kiria akugurira ana bawe ungeelewa Lilian na mzee alikuwa na bibi wakadivorce lakini aliniambia alikuwa na bibi nikiwa na yani akiwa ashapata mimba niko na makosa na ndio huyo na wewe niko na makosa we nari na mukuru nari amwekuru ba divorce lakini riria mwari ujo wagire mwana irio mukuru amwire kwa open amwira ura kwa nilikuwa na bibi makosa ni yangu nilikuwa na makosa yote kweli uti makosa ariajo no ntumbuga pengine athuganagia muntu ukaumugura ari sasa wari muthaka na tonya mantu ni jau mwanka agita mwana na ndiko uo uti makosa ina jo no ntu agire mutegone ju atizi indi naku muntu naciuma yakamba kumenya aikinya tu an extent ye kugita mwana agaciuma yakamenya muntu uju ri muntu aina gani kugia mwana nawe mwana atigia wo aya mutegeri WeruTV ngakwiri bwaga sana no tuba kwendera otegera mubango jo Twarie Uma ndategera SMS chiejere ko wingi mam nti kumenya niri kutukomba kwetho tushokie jire mbere tuthiriria lakini mbere tushokie SMS yu umba kwithirwo kia device mutegeri WeruTV mutegeri WeruTV man tutegie sponsors mutegeri WeruTV ura nkumwira atiri mbere mantu jangi jonthe utonya ntetone ciegie ugo gwita ku sponsana make sure ana baku iba karibu bwega ketheinda kaciaku make sure no ba mbesa cia kongana bategete gutamani kuru bantu baraba ina mbesa beta kuba mbesa kenda bomba kuendelea na tonde mtu aona bo ugo kethei mwana mwari winawe make sure uri muciari ukumuthitheria mantu jonthe jaria akwenda nukuigwa na make sure akumuthitheria akwa mwana mbesa cia kungana nukuona na mwana ucio ethirwa aina mbesa kinyacho ugwa ni akuru atetikiria no nto tayari agategone ari sasa wana utikia gutamani kugitata kwegwa rutere muntu riku kana uriku aya atumbe kwithora tutegere SMS ya mwito ambia mama kama mimi bwanangu alinikataa na akaoa na aliniacha na mtoto mdogo je nitaweka mtoto wangu wapi na sina baba wala mama kitu rahisi nilipata sponsor mkali Jesus alipata sponsor mkali ya mwisho tukimalizia wena ona sponsor mukuru wena muregere ba tiarire no mona kana ibagire mwana no akuona sponsor lakini mwana ucio to mukuru uria wawe otu mwana ucio no mukuru uria wawe mukuru we no naguranire ogurana mwari no amwa undenda gwita sponsor no tu sponsor no menyera mwana ndingi kia mwana na membo eturia inaga ikia mwana twithiriria mam tafadhali na ndi mwana ateona aringi muthunkumira aringi thunkumira mwana wagwe na agaikia skuru na agakarabu bwega no kuona na atingithiro ina thina njiro kana ntuni lakini mantu jaetire otonya ki sponsor umenyinya wengo akugura kirumi ki murungu na ndeka tukabera bakaya gacororiga bakaya baririkanie bakaya baririkanie ubere no bakaya baririkanie ubere no bakaya barega Jesu ubere no bakaya barega Jesu ubaririkanie no bakaya
Wow. Bamenyere. Ibende njesu na batigane na sponsor. Na wenda njesu mantu jaku jonde jaketa bubwega. Ibwaga sana mutegeri WeruTV no tubo kwendelea utegera mubango Twarie Uma. Ndio na topic hii tumbe kwithwa tukiendelea no next week no tundategera nkona SMS kumba kwithwa igitu mwako wingi. Mutegeri WeruTV ngakwendelea igitari rega rujuri idari mu byo modani rikana tukwara mantu tege sponsors ntuku ya narua. Na ngotiga na musemo tumojo Meru kana device ntuku ya narua ugo we mwari ukare okuru bwaku withine bwaku ithiro ene gitare rega rujuri idari mu byo modani.